Dragi preškolci, volite li bajke i priče? Evo šta kaže pjesnik o bajci. Bajka može da se rodi kad god srce jako želi, kad god dječjoj duši godi, kad se s maštom sprijatelji. Pošto sam sigurna da i vi volite bajke i priče, mi učiteljice iz osnovne škole Ivan Milutinović smo odlučile da ćemo vam čitati bajke i priče srijedom za laku noć. Ovima želimo prizvati slatke snove. I sada ću vam se ja prva predstaviti. Ja sam učiteljica Nataša, a danas ću vam pročitati priču koja se zove Maca papučarica. Napisala je Ela Peroci. U malom selu su male kuće i u svakoj kući ima djece. U šarenim su košuljicama obuvena u crvene i plave papučice. U selu je sve vrlo uredno. Sve su kuće bijele, svi krovovi na njima crveni. Na svim prozorima zeleni kavci. Sva su dvorišta pometena i cesta je ravna. Sve je u najljepšem redu, samo su djeca neuredna. Uvečer, prije spavanja, nikada ne pospreme papučice. Sutra dan ujutro traže ih pod stolom, iza peći, na stepenicama, u kolicima, među drvima, u džepu očeva kaputa i nakon dugog traženja jednu papuču nađu u kuhinji, a drugu u sobi. Jednog jutra, kad su u svim kućama u malom selu već kuhali doručak, a djeca se budila, Janez je uzalud tražio svoje papuče. Mama, gdje su moje papuče? Upitao je on. Ako ih sinoć nisi spremio na pravo mjesto, odnijela ih je Maca, odgovorila je mama. Mama, gdje su moje papuče? Dozivala je Špelica u susjednoj kući. Ako ih nisi sinoć spremila, odnijela ih je Maca, rekla je i njezina mama. Mama, gdje su moje papuče? Pitao je Tine u trećoj kući. Maca ih je odnijela, jer ih nikad ne spremaš, odgovorila mu je mama. Mama, gdje su moje papuče? Pitala je Tonka, a mama joj odgovorila. Maca ih je odnijela. U cijelom selu mirisalo je na slatku bijelu kavu, a djeca su bila gladna. Sjela su za stol, onako bosa, napila se tople kave, a zatim je Janez stao na kućni prag i pozvao preko ceste. Špelice, dođi! Špelica je odmah dotrčala na prag i rekla. Rado bih došla, ali ne mogu. Maca mi je odnijela papuče. Tine, zvali su Janez i Špelica, dođi k nama. Tine je dotrčao na prag i rekao, Maca mi je odnijela papuče. I Tonkica je došla bosa na kućni prag, jer i njoj je Maca odnijela papuče. Na svim kućama djeca su otvarala vrata i bosa izlazila na prag. Maca mi je odnijela papuče, dovikivala su jedna drugome. Bilo im je hladno i premještala su se s noge na nogu. Zatim je zasjelo sunce i djeci je bilo toplo. Bosa u šarenim košuljicama izašla su na cestu. Pitala su se, kamo je Maca odnijela naše papuče? Potražimo Macin dom, rekao je Jurica, i krenuli su. Skrenula su s ceste i hodala po rosnoj travi. Došli su do šume. I išla sve dalje i dalje. I hodala su po mahovini, slušala pjev ptica, razgrtala grmiće i usred šume našla su bijelu kućicu s crvenim krovom. Prozori su bili puni cvijeća, a na vratima je bio natpis Maca papučarica. Maca je čula djecu i otvorila im je vrata. Što želite, draga djeco? Papuče, molila su djeca. Ona ih sve pozva u kućicu. U kućici su bile police, a na policama plave i crvene papučice. Kakav je samo red bio u kućici.
Djeca su zanemila. Svatko neka uzme svoje papuče, rekla je maca papučarica, ali to nije bilo lako. Papuče su bile očišćene i pokrpane. Svi otkinuti gumbi su bili prišiveni. Djeca su ih ipak raspoznala. Ali Bobek, najmanji među djecom, nije našao svoje papuče. Sva su djeca već bila obuvena, a on je svoje još tražio. Ako papuče ne nađeš, morat ćeš bos kući, rekla je maca papučarica. Bobeka su noge zeble i tek što nije zaplakao. Njegove su papuče bile poderane, a na polici nije bilo poderanih papuča. Djeca su već izlazile iz kućice. Bobeku je bilo sve hladnije, a maca papučarica mu je govorila: "Boš ćeš ići kući?" "Prehladit ću se," rekao je Bobek i smilio se maci. "Ti si najneuredniji, ali si i najmanji i možda bi se zaista prehladio ostaneš li bos," rekla mu je i donijela papuče. Bile su zakrpane i čiste. Dopratila ga je do vrata. "Kad zapadne snijeg, sašit ću ti nove papuče," obećala mu je maca. To su čula i ostala djeca, pa su se okrenula i zamolila: "I meni, i meni!" Maca papučarica im mahnu i obeća: "I vama ću sašiti papuče." Zatvorila je kućicu i kroz prozor gledala kako djeca u košulicama i crvenim i plavim papučicama žure kući. Posljednji je trčao Bobek. "Bobeku ću sašiti najtoplije papučice, visoke, preko gležnjeva. Janezu ću sašiti takve da će u njima moći i vježbati. Špeličine papučice bit će lijepe kao i mamine. Tinetu, koji izgubi svaki gumb, moram sašiti papučice bez gumbi. Tonki ću sašiti papučice s kićankama. A ostaloj djeci? Svakome onakve kakve najviše želi. Da, tako će svi biti zadovoljni," razmišljala je maca papučarica, gledajući za djecom. Zatim je zatvorila prozor i zaspala. Danas snježi, pa maca papučarica šije papučice za djecu iz maloga sela. Podstavit će ih zečjom kožom da budu meke. Tko zna hoće li ih djeca spremiti prije spavanja. Draga djeco, a sad vam želim laku noć.